Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat tengah hari, ataupun selamat petang, ataupun selamat sejahtera lah pada bila waktu yang kamu tonton video ni. Jadi kita temu lagi untuk kita teruskan pembelajaran kita dalam chapter yang seterusnya lah, iaitu chapter yang ketujuh, iaitu kita tengok apakah itu binomial and Poisson distribution. Alright. Jadi sebelum ni kita dah tengok dah dalam chapter 5, iaitu discrete random variables, yang mana kita tengok pengiraan menggunakan dia punya formula lah. Jadi kita tengok lagi dalam chapter 5 ni kesinambungannya dalam chapter 7, iaitu macam mana kita nak teruskan pengiraan dia menggunakan binomial distribution dan juga Poisson distribution. Jadi binomial dan juga Poisson ni adalah sambungan daripada discrete lah, dan juga continuous. Nanti kita akan tengok kemudian lah dalam chapter yang ke-8, iaitu normal distribution. Okay, so since kita ada dua distribution kat sini, binomial and Poisson, so kita tengok perbezaan di antara kedua-duanya. Okay, so kalau kita tengok balik yang pertama, binomial ni. So binomial ni by definition kamu boleh baca di sini lah. Dia kata kat sini, binomial distribution used to model situations where there are just two possible outcomes. Just two possible outcome. So, maksudnya ada binary lah, which is success and failure. Okay, together with this property, so kita ada property juga. The following condition also need to be fulfilled lah. So yang pertamanya, kalau kita nak tengok sesuatu event tu adalah binomial, dia mesti dalam bentuk n trials. Maksudnya dia ada banyak percubaan. Dia ada bilangan-bilangan percubaan. So kita tengok contoh. And then each trials has only two outcomes. Maksudnya mesti ada betul salah, success failure, dan sebagainya lah. And then C, probability of success must be same for each trial. Maksudnya dia mesti mudah kata dia adalah independent lah. And then this yang keempat D, memang yes, kena independent lah. Jadi setiap percubaan tu mesti probability yang sama. Okay, contoh kalau kita tengok kat sini, ni real life example lah untuk binomial distribution. Okay, untuk first example, exam guessing. Maksudnya dalam MCQ punya soalan, kamu teka jawapan yang betul lah. So let's say lah, kalau kata ada 10 questions, so each question must consist of correct or wrong lah. Maksudnya dia tak ada banyak jawapan, satu jawapan je. So kita boleh tentukan dalam bentuk binary lah. Sebab tu nama dia binomial. Dia boleh kita boleh tentukan dalam dua saja, binary, betul salah dan sebagainya. Kemudian kalau kita tengok balik, dia dalam 10 question, maksudnya dia ada n trials. So 10 question, n trials. And then probability dia sama lah. So katakan kalau kata setiap soalan tu ada 4 pilihan jawapan, so semuanya akan jadi 1/4 lah. Dia tak akan jadi 1/2 ataupun 1/3 ke. Mesti sama. So ini adalah contoh binomial yang pertama. Okay, contoh yang kedua pula ialah shooting free throws, basketball lah kan. So let's say a player takes 15 free throws. Maksudnya 15 ni dia punya n trials lah. And then so kalau kita score, maksudnya dia adalah success lah. Ataupun kalau kita miss, ya, kita consider sebagai failure. So two outcomes only. Right, so ini adalah contoh binomial. Dan yang ketiga adalah quality control. Maksudnya dalam satu kilang tu, factory inspect 20 items. So n trial ada 20. And then each item, so kita nak check whether the item is defective or not. So this one is two outcomes only. And then since kita dah fulfill dia punya property, so ini adalah binomial lah. Okay, macam mana pula dengan Poisson? So kalau Poisson dia lawan kepada binomial lah. Maksudnya dia tak ada n trials. Contohnya macam ni. So contoh real life example untuk Poisson, contohnya customers arriving at the shop. Okay, so dia punya probability kat sini, dia nak count how many customers arrive in 1 hour. So kita tak boleh nak tentukan berapa banyak customer yang datang. Kita tak boleh tentukan. Maksudnya dia tak ada n trials. So no limit of trials lah. So maksudnya memang bukan binomial lah kan. So mungkin kalau kita nak categorizekan, mungkin yang datang tu mungkin ada yang dewasa, ada yang teenager. So dia bukan outcome yang binary lah. So this one is not binomial, so kita boleh consider sebagai Poisson lah.
And then yang kedua adalah road accidents. So kita count accidents in a day on a highway. So sama juga dengan sebelum kasih tahu contoh yang pertama ni, kita tak boleh nak tentukan dia punya trial. And then yang ketiga, typos in a book. So count number of typos per page. So kita tak boleh tentukan dia punya end trial. So kita boleh consider dia sebagai Poisson. Okay, untuk video ni kita akan fokuskan binomial terlebih dahulu lah. Alright, so perbezaannya nanti kamu boleh baca di sini, dia punya nota. Alright, so untuk binomial, notation yang selalu kita guna ialah B lah. B, yang mana N ni adalah dia punya end trial, and P is the probability of success. Probability of success. Kita akan ada guna dua notation lah, which mean P for success and Q for failure lah. Failure. Okay, so contoh yang pertama kita tengok. Okay, kita terus pada contoh yang kedua lah. Ni lebih untuk mudah kamu lihat. Okay, determine whether the following situations can be modeled by binomial distribution. So the first one, a number of hits obtained when unbiased coin is tossed 10 times. So bolehkah kita katakan ini adalah binomial? Right. So kalau kita tengok balik 10 times, so kita boleh katakan this one is end trial lah. And then the number of hits obtained when unbiased coin. So kalau ikutkan the toss of coin, kita akan dapat dua outcome lah, which means we can get hit or tail only. So this one is binary lah, dia punya outcome. So since dia punya property fulfill, so kita boleh katakan this one is binomial lah. And then B, the number of black pens obtained when 4 pens are picked at random in one time from box containing 5 black pens and 15 red pens. Consider that the draw is not replaceable. So kalau ikutkan kat sini, this one not binomial. Sebab apa? Sebab the event is not independent. Since kita katakan dalam satu draw tu dia tak replaceable, maksudnya dia akan berubah. Maksudnya kalau kita buat dalam bentuk tree diagram for the first draw and then the second draw, so the second draw ni dia punya probability akan berubah lah. So which means it's not independent lah. So manakan dia tidak independent, so ini kita tak consider dia sebagai ni lah, binomial distribution. And then C, the number of letter seeds that germinates from a pack of 30 seeds, given that a probability of letters that letters germinate is 0.8. So ini lebih kurang macam yang pertama lah. So kita ada 30 seeds, which means dia punya ni end trials, and then this one is dia punya probability of success. So this one kita boleh katakan dia adalah binomial lah. Okay, so untuk pengiraan binomial, so kita akan gunakan formula ni lah, which means kita akan gunakan untuk dapatkan probability sesuatu event, kita gunakan NCR ataupun number of event choose by the event. Ni probability of success to the power of R. R ni patutnya R lah ni R. This one is R. And probability of failure N minus R. So instead of guna yang ni, saya lebih suka guna yang inilah, which mean NCR saya akan gunakan notation yang macam ni. Alright, so kita cuba tengok soalan ni. Okay, soalan ni saya ambil daripada contoh-contoh yang lepas lah, iaitu saya ambil daripada chapter 5. Okay, a dice tossed 2 times. Find the probability of getting exactly 2 tail. Okay, so kita recap balik macam mana kita kira probability soalan ni based on pengetahuan kita dalam chapter 5. Okay, so let's say lah kalau kita buat dalam bentuk tree diagram, ataupun kita consider dulu X ni sebagai dia punya discrete random variable. So X ni let's say kita nak cari number of tail obtained. So since kita lambung shilling 2 kali, so outcome of a coin we can get either head or tail. So this is for the first toss lah. And then the second toss, same, heads, we can get head or tail. So dia punya outcome kita akan dapat semua sekali 4 lah, which means we can get head, tail, head,
and both are tail. So since kita nak dapatkan tail only, so we check the number of tail obtained lah. So for the first one, this one is 0 lah, so no tail obtained. This one 1, and this one is 1, and this one is 2. So macam kita buat sebelum ni, kita akan buat dalam bentuk table lah, which means kita akan consider the number of tail obtained, we consider as x, and then the probability di bawah. So since kita ada 0, 1 and 2, so probability of getting hit is 0.5, also for the tail 0.5. Okay, so katakan kita ni lah, kita terus lengkapkan dia punya jadual. So for the first one, 0, 0, hit, kita akan dapat 0.5 times 0.5, so we will get 0.25. So 1 also here same 0.25 and 0.25. Saya rasa semua sama lah, sebab kita akan gunakan nombor yang sama kan. Cuma bezanya yang di sini ialah 1 lah, sebab 1 kita ada 2, so kita kena tambah lah. So this one kita akan dapat 0.5. So kalau kita lengkapkan sini 0.25, 0.5 and 0.25. Okay, ini pengiraan yang kita guna waktu kita dalam chapter 5. So kalau ikutkan kat sini, probability of getting 2 tail here lah, which means px equal to 2, here is 0.25. Okay, untuk chapter 7 kita akan gunakan formula lah, which means kita nak dapatkan px equal to 2. So kita akan gunakan formula binomial, iaitu px equal to x ataupun r lah, equal to r, and choose r, probability of success to the power of r, and the probability of failure to the power of n minus r. So kita akan gunakan ini. So gunakan balik definition ya. So probability of x equal to 2. So since n terakhir dia kita ada 2 kan, so kita cuba 2 kali, n terakhir dia 2. Ataupun sebelum tu kita definekan dulu, this one is kita consider sebagai binomial lah. So binomial, n dia ialah 2, and probability of success dia ialah 0.5. So this one ni kita akan guna. So kita masukkan balik, n dia ialah 2, r dia pun ialah 2. So probability of success is 0.5 to the power of 2, and probability of failure is 0.5 to the power of 2 minus 2, which means this one is 0. So kalau kita kira this one, kita akan dapat 0.5 to the power of 2 lah. So kita akan dapat yes 0.25 also. So sama lah. So kita tak perlu, kalau untuk chapter 7 ni kita tak perlu ni lah berpenat-penat untuk buat tree diagram dan juga apa-apa diagram lah untuk kita lengkapkan jadual ni. So instead of completing the table, kita boleh terus dapatkan dia punya probability. Okay, so sama juga untuk example 3. So let's say kalau katakan the coin toss 5 times. So kalau kita 5 times, kalau nak buat cara yang biasa, kamu kena buat 5 kali 5 branch lah untuk tree diagram. So akan memenatkan kamu lah untuk mengira. So since kita boleh gunakan formula binomial, so kita just terus sahaja kepada pengiraan. So let's say lah this one is x, sama juga number of tail obtained. So consider x is binomial. So binomial, so n terakhir dia sekarang dah berubah jadi 5 lah. So this one 5, and then probability of getting tail is 0.5. So the questions need to find the probability of x equal to 2. So kita just masukkan balik dalam formula lah, which means n 5, yang dia nak cari ialah 2. So probability of success is 0.5 to the power of r, which is 2, and then probability of failure is 0.5 also, and minus r, 5 minus 2 is 3. Okay, so kalau kita dapatkan dia punya jawapan, so kamu kena dapat kat sini 0.3125. So kita boleh dapatkan terus dia punya probability. Okay, next example yang keempat.
multiple choice. Sorry. Okay, a multiple choice test consists of 15 questions, each with 5 possible answers, only one of which is correct. Suppose one of the students taking the test answer questions by guessing. What is the probability that he answer at most 3 questions correctly? Okay, so kita katakan ini adalah binomial lah. Since ni adalah binomial, so kita dapatkan dahulu dia punya definition. So let's say lah, X ni variable untuk kita cari ialah number of questions answers correctly. So since dia adalah binomial, so kita define dia sebagai binomial lah, which means n terakhir dia answer 15 questions, so n 15 lah. And then probability of number answers correctly, so let's say kalau kita tengok kat sini dia ada 5 possible answer. So kalau 5 soalan, 5 pilihan jawapan, maksudnya satu saja yang betul, so 1/5 lah, ataupun 0.2 ataupun 1/5, sama saja. So since kita ada P 0.2, then Q kita ambil saja probability penuh 1 minus 0.2, so we will get 0.8. So kamu kena define siap-siap lah untuk Q supaya kita mudah untuk buat pengiraan. So kita dah define dah dia punya binomial, so kita nak dapatkan dia punya probability yang dia minta, which means dia nak kat sini probability that he answers at most. So at most maksudnya paling banyak lah, which means P X. So kalau at most less or equal to 3 lah. So since kita dalam discrete, maksudnya dalam 15 soalan tu dia hanya jawab paling banyak 3 soalan, maksudnya kita kena define di sini lah. So maksudnya Px less or equal to 3, so which means Px equal to 0 plus Px equal to 1 plus Px equal to 2 plus Px equal to 3. So paling banyak 3 kan, so maksudnya boleh jadi dia jawab semua salah, ataupun 1 saja betul, 2 saja betul, 3 saja betul. So untuk pengiraan ni kamu kena buat untuk setiap satu X ni lah. Maksudnya kalau kita tengok balik kat sini, Px equal to 0, pengiraan ni ialah so n dia ialah 15, kosong, probability of success 0.2 to the power of 0, and then probability of failure 0.8 to the power of 15. 15 minus 0, 15 lah. So kamu kena dapatkan setiap satu probability ni. So x equal to 1, so 15, 1, 0.2 to the power of 1, 0.8 to the power of 15 minus 1, which is 14. Then Px equal to 2, 15, choose 2, 0.2 to the power of 2, 0.8 to the power of 15 minus 2, 13. And then for the last one, Px equal to 3, 15 choose 3, 0.2 to the power of 3, and 0.8 to the power of 15 minus 3, 12. So kita dapatkan setiap satu je punya probability lah. So kalau ikut dia punya pengiraan, so the first one kamu kena dapat, nanti kamu boleh pause dan juga try kira sendirilah. So di sini kamu akan dapat 0.0352. Di sini kamu kena dapat 0.1319. Di sini 0.2309, dan last kali 0.2501. So since kita dah ada semua, so kamu perlu tambah lah. Dan pengiraan ni kamu kena tulis setiap satu ni, 0.0352 tambah sampai sini. Ni saya buat untuk mudahkan ni lah kamu kira. So last kali kalau kita tambah, kita akan dapat di sini 0.6481. So inilah dia punya jawapan. Okay, next example yang kelima. Saya mungkin berhenti sampai example yang kelima dulu. Okay, so example yang kelima, dia kata kat sini a large retailer purchase a certain kind of product from a manufacturer.
the manufacturer indicates that the defective rate of the product is 3% in a shipment. The inspector of a retailer randomly picks 20 items from a shipment. What is probability that? Okay, so kita tengok dulu soalan ni. So kita boleh katakan this one is binomial lah. So since the binomial, kita kena define dahulu dia punya variables. So apa yang dia nak kat sini? Kita boleh katakan a large retailer purchase a certain kind of product from a manufacturer. So number of product purchase so number of product purchase, dia nak yang mana satu? So dia nak product purchase that defective. Defective. So since ni adalah binomial, so kita define B. So n terakhir dia kalau ikutkan kat sini 20 item, so n 20 lah. And then probability of defective, which means 3%, 0.03. So since P kita dah ada 0.03, mana kita Q 1 minus 0.03, so kita akan dapat 0.97 lah. Okay, so kita dah dapat dia punya binomial. So kita dapatkan dahulu soalan yang pertama. So dia nak kat sini probability that there will be exactly, so exactly equal tu lah 3 defective item, which means Px equal to 3. So ini kita boleh dapatkan terus, iaitu Px equal to 3 equal to, so n dia ialah 20 choose 3. So probability of success 0.03 to the power of 3 times probability of failure 0.97 to the power of 20 minus 3, 17. So kita akan dapat di sini jawapan dia ialah 0.01834. Okay, simple. And then question number 2, dia nak probability that there will no more than 2 defective item. Maksudnya tak lebih daripada 2 item yang rosak. So macam mana kita nak dapatkan probability ni? So ikutkan P apa? Px tak lebih daripada, maksudnya kurang lah kan? So kurang atau sama dengan 2. So since kurang atau sama dengan 2, so kita boleh katakan probability X sama dengan 0 tambah probability of X sama dengan 1 tambah probability of X sama dengan 2. So since kita kena dapatkan setiap satu pengiraan lah, which means Px equal to 0, 20 choose 0, 0.03 to the power of 0 times 0.97 to the power of 20 lah, 20 minus 0. So Px equal to 1, 20 choose 1, 0.03 to the power of 1, 0.97 to the power of 19. 20 minus 1 and 19. And then Px equal to 2, 20 choose 2, 0.03 to the power of 2 and 0.97 to the power of 20 minus 2, 18. So kalau ikutkan kat sini, jawapan untuk setiap satu ni kita akan dapat 0.5438, 0.3364, dan last kali 0.0988. So since kita dah ada semua, kita kena tambah lah. So kamu kena tunjukkan pengiraan lah. So 0.979. So inilah dia punya probability yang kita kena dapat. Alright, so untuk soalan, okay, untuk saya teruskan sikit lah untuk soalan untuk topik ni sebelum kita tengok subtopik yang lain. Okay, untuk topik ni sama juga, kita ada expected value dan juga variance, cuma ini lebih mudah. Okay, untuk dapatkan mean, senang saja. Mean, expected value, kita just ambil number of trial times the probability of success, so NP. Manakala untuk variance,
kita ambil saja N times P times Q, NPQ. So contohnya macam ni lah kan, contohnya macam ni. So let's say dia punya binomial dekat sini dia bagi X, number of trials 6 and probability of success is 0.25. So kalau kita nak dapatkan expected value EX, so kita hanya ambil N times P only, which means 6 times 0.25, ataupun saya letak bracket lah untuk kamu nampak. So 6 times 0.25, so kita akan dapat 1.5, sama macam ni lah. So for the variance kita hanya tambah Q saja kat belakang, which means kita akan dapat N times P times Q. So 6 times 0.25 times 0.75. So kita akan dapat kat sini 1.125. So simple saja untuk mean dan juga variance. So kalau kata dia minta standard deviation, kamu hanya perlu set ataupun square root daripada variance saja. Alright, so itu saja. Kamu boleh teruskan dengan exercise yang pertama, kedua dan ketiga lah, supaya kamu lebih mudah dapat ataupun lebih mudah faham lah. So seterusnya kita akan tengok macam mana kita nak dapatkan binomial ataupun probability binomial menggunakan table. So itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.